ҳанӯз як моҳ қабл мо дар бораи баргузор шудани нахустин мусобиқа миёни бозингарони 18-сола дар футзали кишвар як барнома таҳия карда будем ва ҳадафи баргузории онро дастандарткорони лигаи футзали тоҷикистон ба таври зайл шарҳ дода буданд. ин мусобиқа мо аз аввал дастаи яъне ки лигаи ҷавонон надоштем ва мо ҳамин дастаи футболи калонро ҷалб кардем ки ба хотири он ки бачаҳое ки дар футболи калон ҷои худро наёфтанд ва метавонанд мумкин дар футзал дар бозии худ ҷои худро ёбад ва ба хотире ки ояндаи мо мушкил нашаваду мо лигаи ҷавонони футзалро дошта бошем. ин барои аввалин маротиб аст? бале аввалин маротиб аст дар таҷрибаи мо. инак бо гузашти як моҳ 4 дастаи беҳтарин барои мақомҳои ифтихорӣ ба майдон омаданд. нахуст дастаҳои мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши 2 ва дастаи клуби марказии варзиши артиш барои дарёфти медалҳои биринҷӣ миёни ҳам рақобат намуданд ки дар ин бозӣ шогирдони Шамсиддин Қосимов шаҳди пирӯзӣ чашиданд. дӯстони азиз, дар ин мусобиқа клуби марказии варзиши артиш мақоми сеюмро гирифтанд ва Шамсиддин Қосимов сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артишро бо ин муваффақияташон муборакбод мегӯем. раҳмат калон миннатдории худро баён мекунам ба федератсияи футболи Тоҷикистон ва барои ташкилкунандагони ин мусобиқаи футзал ки дар вақти истироҳат нагузоштанд ки бачаҳо бекор монанд, ин мусобиқаро баргузор гарданд ва дар ин мусобиқа мо ҷои сеюмро ишғол намудем. умуман Шамсиддин, чӣ гуна қабул карданд бачаҳо аз футболи калон ба футболи хурд ба футзал омаданд? ҳастанд баъзан футболбозоне ки футболи хурдро дӯст медоранд, дар миёни онҳо баъзеашон аз ин футбол дуртар ҳастанд ва мо мураббиҳо барои футзал не ва барои футболи калон футболбоз тайёр мекунем. мушкил аст аслан аз футболи калон, аз майдонҳои калон ба ин толорҳо ворид шудан? барои хидмат не, барои ма бачаҳо шикоят надоштанд? ҳамаш не, шикоят доштанд ҳамаи онҳо не. баъзе аз онҳо дӯст медоранд футболи худро. умуман қоидаҳо дигар аст дар ин ҷо? ҳамаи қоидаҳоро пеш аз мусобиқа ба мо фаҳмондадиҳӣ карданд, чӣ тавр мегузарад аз ҳамаи ҷоҳо, аз ҳисоби авча, аз ҳисоби секундҳое ки рой мебошад, ҳамаша фаҳмондагузорӣ карданд. муборакатон бошад як бор дигар. бояд гуфт ба тамошои бозии финалӣ чеҳраҳои саршиноси футболи тоҷик собиқадорон ва мутахассисони соҳа ташриф оварда буданд ва ҳар кадоме оид ба баргузор шудани ин мусобиқа назари вежаи худро доштанд. барои мухлисӣ кадом даста омадем? мо пеш аз ҳама барои ҳамаи футбол мухлис ҳастем, лекин ҳозир барои бинобар сабаб ба финал баромадани мактаби маҳорати махсуси футболбозӣ ҷумҳурӣ ки роҳбари даста шогирдамон Ҳасан мураббӣ аст, ба финал баромадан барои ҳамин омадем ки бозиро тамошо кунем. усулан ба андешаи шумо мана баргузорӣ шудани ана ҳамин гуна мусобиқаҳо чӣ медиҳад ба футболи мо? ҳар як бозӣ ки масалан наврасон бозӣ мекунанд, маҳоратшон баланд мекунанд, вақте ки хато мекунанд дар бозии дигар масалан хаторо таҳлил мекунанд, мебинанд. ҳар як бозӣ мувофиқи классификатсияи умумӣ ки ҳаст, дар уҷа ҳар хел нормаҳо муайян шудагиаст ки фарз кардем агар дуюм разряд бошад то 18 бозӣ, якум разряд бошад дар як сол то 32 бозиҳое ки календарӣ бояд бозӣ кунанд, маҳоратшон баланд мешаванд. барои ҳамин бисёр барои маҳорат баланд кардан таҷриба гирифтан бисёр муҳим аст. Я вот тоже хочу поблагодарить федерацию, то, что организовал такой турнир, мини-футбол. Это как называется предсезонка, понимаете? Сейчас все поля заняты, например, как весна, значит, что поля еще не готовы играть большой футбол. Но это очень дает подготовку к чемпионату города, потом идет на чемпионат республики. Очень хороший турнир, вот это, как предсезонка. Это большой плюс для всех школ.
для школы Душанбе. А ваши тренера не опасаются о том, что некоторые ребята уже полюбят мини-футболе и остаются тут? Не, вы правильно говорите, да. Сейчас также идет набор и, например, тренера, я сейчас вот заметил тренеров сборных футзал, тоже обращают внимание на наших игроков. Но ничего, у нас одно дело, повысить наш именно таджикский футбол, независимо большой футбол или футзал. Нам лишь бы, чтобы ставить чемпионаты на международных аренах. А то, что РЧСМ в финале, это тоже ваша заслуга есть тут? Не, ну как сказать, это вся школа. Здесь мы школу тоже пришли поболеть за свою школу, потому что Ю-18 сейчас наши ребята играют в финале. Это Асан Раджабов сейчас будет играть в финале. Это тоже радует, что это наша школа, понимаете? Ну, будете сейчас за них болеть. دوستان عزیز با میدان با تالار برای تماشای این بازی اصلا چهره‌های شناخته فوتبال تاجیک وارد میشوم. پیرو واحد سرمربی منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال. پیرو خوش آمدید. با یگان کس مخصوص مخلصی میکنید یا برای تماشای فینال آمدید؟ سلام علیکم. مخصوص برای فینال اومدم. فینال رو تماشا کنیم. وقتی که باری اول است که چمپیونات مسابقه که بین جوانان است بسیار اقدام خوب. ممکن چهره‌های نو باشن برای همین گفتیم بازی همه بهترین فینال رو تماشا کنیم. پیرو ببینید که آنهایی که در فینال بازی میکنن اصلا از فوتبال کلان اومدن. اشتیاق آن را ندارد که کسی از آنها را اکنون در فوتزال من کنید به قولی. آخر همین حاضر همین بازیگران تیم منتخب از فوتبال کلان اومدگین. این بازیگران بازی میکنن اگر بهار و تابستان و تیرمو بازی میکنن فوتبال کلان زمستان یک مدتی است که استراحت فوتبال بازی میکنن. کدامش که معقولش میگذارد به فوتبال. خوش در خودی بازیگر است. اصلا چگونه استقبال دارید از آنه که انا همین گونه مسابقه ها میگذارند و اصلا با فوتبال تاجیک چی میدهد؟ بهترین اقدام است و گونه که ما اگر همین مسابقه عنعنه‌ای شود و هر سال گذارد چهره‌های نو رو پیدا میکنیم و برای رشد فوتبال یک تکون جدی میدهد. خوش دوستان عزیز اینک تا آغاز فینال دقیقه های بشمار مانده است. دسته ها هم از دو جانب آمادگی خود را شروع کرده ایستادند و در اینجا مربی ها هم آخرین توصیه های خود را داده ایستادند. خلاص با آهستگی تالار هم مال مخلصان می شود. چگونه که گفتیم چهره های سرشناسی هم فوتبال کلان و هم فوتزال در اینجا به هم آماده ایستادند و همه ما انتظار هستیم که یک بازی جذاب در اینجا برگزار گردد و ما البته از آن حلاوت ببریم. بعد صدا دادن سرود ملی بازی فینالی آغاز شد. این دیدار دو دسته پرقوت این مسابقه مکتب جمهوریوی مهارتش عالی ورزشی یک و مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی را روبروی هم آورد. دقیقه های اول بازی بازیگران مجموع بدون یگان رقابت دو گل به دروازه حریف زده قریب خود را غالب این مسابقه دانستند. اما فوتبالبازان مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی بعد سر دادن گل‌ها زود به خود آمده و دو گل حریف جواب گفتند. در ادامه نیز دسته‌ها به دروازه همدیگری گل زدند که حساب قسمت یکم 4-3 به نفع مجموع شد. از روی آن حسابی که هست برتری رو با کدام دسته دادن ممکن است؟ در این سن سال برتری با یگان تیم دادن یک اشتباه است. برای چی؟ که این فوتزال است اولا که گل هم اینجا میشد زده و هم اون طرف و در این سن سال اشتباه دیدید. اینو میتونستن تیم MMZW جوانان میتونستن دو توپ پیش روند و متاسفانه گلشون نزدن دروازه خودشون گل خوردن. نتیجه قسم اول یک توپ پیشتر به هر صورت شما چگونه بها میدهید من برگزاری همین مسابقه را که بچه‌ها از فوتبال کلان در فوتبال خرد شرکت میکنند؟ این تجربه خیلی خوب است برای که من در روسیه بودم اونجا از ماه نوامبر تا همین بهار همه تیم‌های فوتزال بازی میکنند. بعد در آخر نتیجه کس انتخاب خودش میکند یا فوتزال دوام میتهد یا که فوتبال. یک دانش فوتزال هم برای اینا پیدا میشن. هم انتخاب در زندگیشون انتخاب است که
ё футбол ё футзал. касеро таги чашм кардед ба ҳар сурат шумо? инҷо ростша гӯям чанд ҷавоно аллакай дар тими истиқлол бо мо тамрин мекунанд аз тими мемзео ҷавонон. мо барои мо мухлисиам омадем ҳам гуфтем бачаҳоя бинем. яке аз ҳадафҳои аслию усулӣ чӣ гунае ки дар оғози ҳамин мусобиқа гуфтем таркиб ёфтани як дастаи мунтахаб аст, барчидани мана ҳамин бозингарон аз ҳамин дохил. хуб агар бигӯем ки ба натиҷаи ниҳоӣ расидед ё на чӣ гуфтан мумкин؟ این بازیه که یک ماه دو ماه شد برگزار داره میشه ما خیلی بازیکن‌های خوب دیدیم اینجا استعدادهای خوب دیدیم زمان نیاز هستش که اگه فدراسیون کمک بکنه دستگیری بکنه یک کمندی بتونن تشکیل بدن 6 ماه یک سال باهاشون کار بکنیم آینده خوبی در انتظار جوانان فوتزال تاجیکستان میتونه باشه خب ببینید که آنها را از فوتبال کلان چگونه به فوتبال خرد آوردن ممکن است، آنها را فکر میکنم به کدام طور اشتیاقمند کردن ضرور است. بله خب باید باهاشون صحبت کرد دیگه، باید باهاشون صحبت کرد ببینیم که اول خواهش خودشون چی است. بله. ولی خب جوان هستن میتونن بیان یک سال دو سال شانس خودشون رو امتحان بکنن در فوتبال، اگر دیدن که میتونن ادامه بدن دوست داشتن ادامه میدن، دوست نداشتن باز میتونن به فوتبال بزرگ برگردن و ادامه بدن. یعنی به هر صورت برگزار گشتن این گونه مسابقه ها البته یک تکمیل خوبی هم میدهد برای تأسیس دسته ها. بله خیلی خوب هستش، از درون این جوان ها خیلی استعدادها هستن که حالا میتونن از همین بازی ها خودشون نشون بدن و به آینده فوتبال تاجیکستان اضافه بشن، چون ما نسل جوان نیاز داریم برای فوتبال تاجیکستان. آینده نسلی که جوان باشه و جایگزین نفراتی که سن و سالشون بیشتر شده که بتونن آینده جایگزین بشن نیاز داریم به این نسل. قسمت دوم بازی هم شروع شد، تماشا میکنیم و البته نتیجه گیری خواهیم کرد. ما را در پیش مراسم سپاریدن جایزه ها به غالبان و جایزه داران این مسابقه در پیش است. در قسمت دوم هم مخلصانی که به تماشای این بازی آمده بودند یک بازی جذاب را از جانب هر دو دسته دیدند. فوتبالبازان مکتب مخصوص ورزش ذخیره‌های المپی تا دقیقه‌های آخری بازی تهاجم را از سر دروازه مجموع کم نکرده دو گل دیگر نیز به دروازه حریف زدند، اما در این میان بازیگران مجموع نیز توانستند که همین مقدار گل به دروازه آنها بزنند. صدای هشتک داور از پیروزی دسته مجموع با حساب 6-5 بر حریف خود درک داد و آنها اولین چمپیون این مسابقه شدند. С победой! Спасибо большое. Как вам игра, как вам финал? Игра очень была хорошая, достойный финалу. И соперники тоже прекрасно играют, мы их знаем, как они играют. Поэтому я их тоже от всей души поздравляю. Но это футбол есть футбол, финал есть финал. Кто-то должен выиграть, кто-то должен проиграть. Поэтому я их тоже поздравляю. И второй вариант, значит, вот за этот турнир Федерации футбола Республики Таджикистан, что вот впервые они организовали такой юношеский футбол, лига. Им большое спасибо за такую организацию. Было приятно играть. Потому что мы первый раз такой этот играем. Я имею в виду футзальный. Как прошла адаптация, как говорится? Здесь, понимаете как? Большой футбол. Там один человек играет. Здесь играет совсем. И здесь правила игры другие. Футбол большой, другое правило. Здесь совсем другие. Но потихонечку с игры к игре ребята тихо прибавили. Я думаю, прибавили достойно, вышли в финал юношеского футбольной лиги. Из ребят кто-то собирается остаться уже в мини? Здесь пока еще никто неизвестно, потому что все большой футбол играют. Это уже они от них зависит. Но я думаю, большой футбол для нас это самый такой. Еще раз с победой, поздравляю вас. Спасибо. Финал мушкил был? خیلی ها مشکل بود. مشکل نبود خیلی ها. بچه‌ها با بازی خوب غلبه رو به دست آوردن. حریف پرقوت بود؟ بله ما در دوره گروهی از اونها با اونها 5-5 نیچه کردیم و در فینال با حساب 6-5 غالب آمدیم. ظریف جان مشکل است از فوتبال کلان با فوتبال خرد آمدن؟ خیلی البته مشکل است. ما در این نمود فوتبال بازی کردن نبودیم. این اولین بار بود که ما فوتبال بازی کردیم. حواست پیدا نشد که در فوتبال خرد اکنون بازی کنی؟ من به همه نمود فوتبال ذوق دارم. فوتبال کلان فرق نداره. مبارکت باشد، سلامت باشید. سلامت کلان.
бахтовар саравал муборак бошад бо муваффақона ҷамъбаст кардани ин мусобиқа. бисёре аз онҳое ки дар ин ҷо бозӣ карданд, ширкат карданд, завқманди он ҳастанд ки ҳамин мусобиқа анъанавӣ шавад. шумо чӣ андеша доред? фикри мо дам ҳамин аст ки мо ҳаракат кунем ки ҳамин оянда ҳар сол ҳаминро анъанавӣ кунем. ҳамин аст, мо идома медиҳем. хуб, шумораи ширкаткунандагон мешавад ки зиёдтар шавад боз? бале, шояд, барое ки ҳозир имсол бори аввал ки буд 7 даста, шояд дар мавсими дигар зиёдтар шавад. шумо худатон медонед ки ду минтақа ба ҳозир рафта истодааст, минтақаи шаҳри хуҷамбам. шояд мо ҷумҳуриявиам дар назар бошад ки кунем. барои ҳамин ҳама инро вақт нишон медиҳаду қувваи бачаҳо. хуб, бубинед ки вақтовар албатта кор бе камбудӣ намешавад. дар раванди кор, дар раванди ҳамин як моҳ будан ҳамун камбудиҳое ки ҳамакнун шумо оно ба инобат мегиред ки дар соли оянд такрор нашавад. бале, бале, мушкилиҳо ҳам буд, ҳамашро дидем ва омӯхтем ва дар оянда ҳаракат мекунем ки аз ин даба нақстар гузарад. яке аз ҳадафҳои аслии усулии ҳамин мусобиқа хуб такмил додани як мунтахаби комили 18-солаҳои футзали тоҷикистон. барои ҳамин албатта сармураббиёни дастаҳо дар ин ҷо, мунтахабҳо ҳам дар ин ҷо ширкат карданд. оё касеро ба қавли таги чашм кардед? ҳамакнун чӣ мешавад ин ҳадаф? бале, дуруст қайд кардед. мо аз ҳамин 18 солаҳо аз 7 даста ҳамагӣ як 20 нафар зиёдтар бачаҳоро навишта ба худ гирифтем ва мехоҳем ки ҳамин вақт як корбарӣ кунем. шояд як даста шаванд дар чемпионати суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал. мо ҳамин фикрда ҳастем. бале, 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 бале. як бори дигар муборакатон бошад. ташаккури зиёд, ба шумо ҳам ташаккури зиёд. хуш дӯстони азиз, ғолиби ин мусобиқа ҳам маълум гардид. албатта ғолиб унвони чемпионии худро дарёфт, ҷоизаҳои худро дарёфт. дастандаркорон андешаҳои худро оиди чигуна баргузор шудани ин бозӣ, ин мусобиқа аниқтараш гуфтанд. мусаллам аст ки ҳар кор бе камбудӣ намешавад. албатта камбудиҳо ҳастанд ва онҳо бартараф мешаванд. муҳим аз ҳама он аст ки ин мусобиқа барои аввалин маротиб баргузор гардид ва тасмим аст ки солҳои оянда низ баргузор гардад. мо то ҷое тавонистем баргузории ин мусобиқаро барои шумо нишон бидиҳем. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. хаш.